Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, adam balası жашайт, кандай жашаган болсо ошондой жан берет, кандай жан берсе ошондой тирилет. Бирок жан берүү менен тирилүүнүн ортосунда да бир нерсе бар. Жан берүү менен тирилүүнүн ортосунда да бир нерсе бар. Кабыр жашоосу бар. Кабыр жашоосу боюнча пайгамбарыбыз эмне деди? İnnemel kabru ravdatun min riyadil cenneti ev hafratun min hufarin nari. Kabır jaşoosу beş bakçalarından bir bakça bolot, je tozok çukurlarından bir çukur bolot deydi. Adam balası can bergenden keyin anı emne kılabız? Cenazasını okuyuz, gepindeybiz, gusul aldırabız, gepindeybiz, cenazasını okuyuz, duabızdı berебиз, batabızdı berебиз, al üçün Allah'dan keşirim surayыбыз, al barıp jeri kömöbüz, jerge anın gömgöndөн keyin Kuday Taalaga tapşırız. Ya Rabbi, buga merimdi bergine dua kılıp turup, anın canında hiç kim kalmaydı. En sүйүктүүsü da anın canında kalbay koyat, жалгыз kalıp kalat oşol jerde. Atası bolso balası kalbayt, balası bolso atası kalbayt. Kızı bolso enesi kalbayt, ene bolso kızı kalbayt al jerde. Enesini de taştap ketet, atasını da taştap ketet, balasını da taştap ketet. Jatpayt. Жалгыз kalat al jerde. Жалгыз kalat. Gömülgöndön keyin bardığı turup getkende keyin biraz ubakıt ötköndön keyin eki perişte düşöt. Eki perişte düşüp tige surak perişet. Men hadiste okuvatam, manisini okuvatam sizlerge. Hadiste aytılat oşunday. Eki perişte düşöt. Eki perişte düşüp tigin canı kaytarılat, kaytarılgandan keyin oturguzulat deyit. Otur dep aytılat deyit. Ölgön kişi kayra canı gelet, oturat. Oturgandan keyin suroo berişet. Sen bayağı Muhammad'dı bilesinbi dep suroo berişet deyit. Oyun kanday Muhammed jönünde. Egerde bul jaşoda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di özüne ustas kılıp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din özüne sүйүктүү kılıp, anın sünnötün bekem karmangan insanlar buga жооп berilet. Emne dep жооп bere alışat deyit. Al Allah Taala'nın kulu jana elçisi dep жооп beret deyit. Başkaça aytkanda al menin paygambarım dep жооп beret deyit. Elhamdülillah, buga жооп bергenden keyin kalgan surolar oңой bolot inşallah. Бирок буга жооп бериш үчүн баягы хадис. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң, кандай өлгөн болсоң ошондой тирилесиң. Ал момун болсо, иншалла жооп оңой болот. Эгерде ал инсан күнөөкөр, пайгамбардын сүннөтүнү билбеген, ислам менен жашабаган бир инсан болгон болсо, ана акыбалы кандай болот дегенде, ошол периште тигин отургузат, отургузгандан кийин айтышат. Muhammed жөнүндө оюн кандай? Дегенде ким жөнүндө? Эмне деп атасыңар? Түшүнбөй жатам деп айтат дейт. Muhammed жөнүндө оюн кандай? Мен тааныбайт экенмин аны деп айтат дейт. Окуган да жоксуң, түшүнгөн да жоксуң, түшүнгөндөрдү ээрчиген да жоксуң деп айтышат дейт периштелер. Ошону айткандан кийин темирден жасалган kolunda bir temir tayak bolot. Oşonu menen alıp turup deyt, iki kulağının ortasından oşonçoluk bir çavat deyt berişte. Adam balası oşol oğru katı sızdaganından kıykırat deyt. Bul kıykırıktı cin menen insanlardan başka bardığı ugat deyt. Azabı oşol jerde baştaldı degen söz. Emne dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kavır jaşoosу adam üçün 5 bakçalarından bir bakça bolot, je tozok çunkurlarından bir çunkur bolot deydi.
Senin kolunda kavur jaşoңdu gülдөтөсүңбү? Al senin kolunda. Je tozok aylantırasıңбы? Al senin kolunda. Oşol sebepten Paygambarımız aytatat bul hadiste. Kanday jaşagan bolsoңор oşondoy ölösüңөр, kanday ölgön bolsoңor oşondoy tirilesiңер deydi. Hazreti Omar radıyallahu anhu kızmaçısına aytıp turçu, künde gelip durup mağa estetesin, ey mırzam ölüm var dep estetesin deydi. Künde gelesin, senin vazipan estetü, ölüm de estetesin deydi. Çaça qargandan kin toktot deydi. Büttü. Bundan kin men sağa muhtaçlığım yok. Moğu appak çaçın mağa estetip durat künde deydi. Hazreti Omar. Hazreti Ali aytkan, bugün esep kısap çok, amalыңарды kılgıla, erten gelet, amal bolboyt birok esep kısap bolot dep aytkan Hazreti Ali. Bul düğünü amal düğünösü, narkı düğünü esep kısap düğünösü. Amalımızga jaraşa esep kısabız bolot tuğanlar. Oşon üçün dayardanış gerek biz. Ahiretke dayardanış gerek biz. Allah subhanahu ve taala ar bir momun muslimanға en akırkı demin inşallah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen kelmeni aytuu menen ötüge nasip kılgan bolsun inşallah tuğanlar.